Muri iki gitondo habyutse hacicikana inkuru ya Vestine ndetse n'umugabo we Idirisa ivuga ko baba bagiye gutandukana. Mu nkuru yanditswe na Nsengimana Emi, umunyamakuru w'Igihe, yatangiye agira ati: umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idirisa Jarick Uwedraogo. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'Icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Yagize ati: uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko nongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwazi neza. Yagize ati: ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira kuri Instagram. Ugenzuye usanga amafoto ye yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri uru rubuga rukunze gukoreshwa n'abasitari. Ubu Vestine kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye twa Canada, bikaba byararangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we Idirisa bakoze ubukwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025, nyuma y'igihe bivugwa ko baba bakundana ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Igihe yegereje gushaka Vestine ngo bamubaze byimbitse kuri iyi nkuru, ariko ntabwo byabakundiye kandi batwijeje ko bakomeza gukurikirana amakuru yisumbuye bakaba bayitugezaho mu gihe baba bamaze kuyabona. Abantu benshi bari kuvuga bati rwose ihangane. Ese wowe utekereza ko Vestine na Idirisa babapfuye iki? Imyaka? Kuba badahuje igihugu? Cyangwa kuba batarakundanye? Tubwire uko ubitekereza muri commentaire.